KNC avuga iki ku ibaruwa yandikiwe na Kwizera Olvier amwishyuza miliyoni 99. Kwizera Olvier wari umunyezamu wa Gasogi United mu mikino yo kwishyura mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 yandikiye ikipe ya Gasogi United ababwira ko bagomba kumuha miliyoni 99 z'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 1 bamuhaye mu gihe cyaguma mu rugo. Iyi baruwa yari igenewe Kankoza Nkuriza Charles KNC nka president wa Gasogi United bayakire kuri wa kane tariki ya 2 Nyakanga 2020 mu kiganiro ikipe ya Gasogi United yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nyakanga 2020. KNC yagaragaje ko ibyo Kwizera yakoze birenze kuba agashya ndetse ko bishobora kuba uyu munyezamu afite ikibazo gikomeye cyane mu myumvire ye. Iriya baruwa arerekana ko yakoze ubwambuza bishaka. Olvier twari twumvikanye umushahara n'amafaranga yo kumugura recruitment. Ibaruwa yanditse kuri twebwe yadufashije kuko hari ibimenyetso byose twumvikana nawe n'uburyo yaje kubihindura. Avuga ko ahandi ibi bitakabaye bikwiye bamuhaye amafaranga menshi. KNC kuba yabikoze kuriya bitwereka ko ari ikintu yagambiriye. Ngira ngo reka tubireka umunyamategeko wacu abirimo kandi azabikurikirana kandi bizakemuka neza. Ntago cyari ikibazo gikomeye cyane kuko ibigaragaza ko yakiriye ayo mafaranga birahari kandi amategeko azakurikizwa. Wamugiriye inama yo gukora biriya yirengagije ko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga ryateye imbere ibyo wavuganye n'umuntu biba bigaragara. KNC ubwo yasinyishaga Kwizera Olvier avuga ko kuba Kwizera arafashe amafaranga ya Gasogi United akaba ari gukora ibintu yagambiriye bitabaho kandi ko no mu Rwanda uretse Gasogi nta n'indi kipe yasohora miliyoni 100 ku mukinnyi ngo ayisinyire umwaka umwe amasezerano. Mushyize mu gaciro ikipe ya Gasogi usibye na Gasogi nta n'indi kipe yagura umukinnyi wa miliyoni 100 mu Rwanda. Ikipe ifite amikoro twemera ifite amikoro ni Aperi yagura umukinnyi wa miliyoni 100. None se aho yaguzwe angahe? Nibaza ko uriya muhungu afite ikindi kibazo gikomeye mu mutwe. Kwizera Olvier arasaba Gasogi United ko bitarenze kuri uyu wa gatanu bamuha miliyoni 99 zikuzura miliyoni 100 akabasinyira. Uyu musore afite impano mu izamu. Ikipe y'igihugu Kwizera Olvier yandikiye president w'ikipe ya Gasogi United amusaba kumwishyura miliyoni 99 zasigaye ku mafaranga bemeranyijwe ko bazamugura akaba yabakinira umwaka w'imikino wa 2020-2021. Mu ibaruwa Kwizera Olvier yandikiye Gasogi United ku munsi w'ejo ikabageraho uyu munsi ari nabwo basinye ko bayakiriye uyu musore yishyuzaga iyi kipe amafaranga bumvikanye ko bazamugura kugira ngo azabakinire umwaka w'imikino wa 2020-2021. Mu ibaruwa ye avuga ko bumvikanye ni ikipe ya Gasogi United ko bazamuha miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda nka recruitment ariko bamwishyura miliyoni 1 gusa. Akaba rero arimo abishyuza miliyoni 99 zasigaye akaba yabahaye amasaha 48 yo kuba bamaze kumwishyura. Mu ntangiriro za kino cyumweru nibwo ikibazo cya Kwizera Olvier na Gasogi United cyatangiye gututumba hari nyuma y'uko uyu musore avuze ko nta masezerano afitanye n'iyi kipe. Ni mu gihe yatangiye ibiganiro na Rayon Sport. Perezida w'iyi kipe byaramubabaje avuga ko uyu musore ari umukinnyi we ndetse ahita anashyira hanze ibaruwa igaragaza ko uyu musore yakiriye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda nka avance ku mafaranga iyi kipe izamugura natajya gukina hanze y'u Rwanda. Kwizera Olvier bivugwa ko yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport akaba yandikiye Gasogi United ayishyuza amafaranga yasigaye muri recruitment ye kugira ngo abashe kuba yasinyira ikipe mu myaka iri imbere. Kwizera Olvier yaje kudutangariza ko iyi baruwa ari we wayanditse. Ku ruhande rwa Gasogi perezida w'ikipe mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko uretse ko wenda Kwizera yaba afite ikibazo cy'imyumvire ariko nanone iriya baruwa izabafasha kuko bigaragara ko yahinduye ibyo bumvikanye nka nabishaka. Yagize ati Olvier twari twumvikanye umushahara n'amafaranga ya recruitment. Mu ibaruwa arerekana ko yakoze ubwambuza bishaka. Twebwe byadufashije cyane dufite ibimenyetso twumvikana nawe n'uburyo yaje kubihindura akavuga ko yabonye ahandi bamuhaye menshi kuturusha. Wamugiriye inama yo gukora biriya yirengagije ko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga ryateye imbere ibyo wavuganye n'umuntu biba bigaragara. Reka tubireke umunyamategeko wacu abikurikirane. Haherutse kujya hanze amajwi ya Kwizera na KNC amubwira ko impamvu ataza gusinya ari uko yabonye abamuha ibirenze ibyo KNC yamwemereye. Ese koko Gasogi United yemereye Kwizera Olvier miliyoni 100 mu mwaka umwe? Kubona iyi baruwa ya Kwizera Olvier yishyuza Gasogi United miliyoni 100 bumvikanye nka recruitment akazayikinira umwaka w'imikino wa 2019-2020 ni ibintu byatunguye benshi kuko yaba ari we nk'umukinnyi ubayeho uhenze mu
nyuma y'uko Kenisi umuyobozi wa United Gasogi atangarije ko ari bujyane mu nkiko Kwizera Olvier nyuma yo gusinyira Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe aho yahawe na Rayon Sport miliyoni 8 ariko agahabwa mu ntoki ze miliyoni 7 imwe ikavugwa ko izishyurwa Gasogi yari yamuhaye amafaranga. Uyu munyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Kwizera Olvier yandikiye perezida w'ikipe ya Gasogi United amusaba kumwishyura miliyoni 99 zasigaye ku mafaranga bemeranyije ko bazamugura akaba yabakinira umwaka w'imikino wa 2020-2021. Mu ibaruwa Kwizera Olvier yandikiye Gasogi United ku munsi w'ejo kabageraho uyu munsi ari nabwo bayisinye ko bayakiriye umusore yishyuza iyi kipe amafaranga bumvikanye ko bazamugura kugira ngo azabakinira umwaka w'imikino wa 2020-2021. Mu ibaruwa ye avuze ko yumvikanye n'ikipe miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda nka Rokritoma ariko bamwishyura miliyoni 1 gusa, akaba rero arimo bishyuza miliyoni 99 akaba yanabahaye amasaha 48 yo kuba bamaze kumwishyura. Iyo baruwa natwe twayitayeho akajisho kuko tuyifite. Mu ntangiriro za kino cyumweru nibwo ikibazo cya Kwizera Olvier na Gasogi cyatangiye gututumba, hari nyuma y'uko uyu musore Kwizera Olvier atangaje ko nta masezerano afitanye n'ikipe ya Gasogi, ni mu gihe yatangiye ibiganiro na Rayon Sport. Perezida w'ikipe turabibutsa ko yigeze kuvuga ko ubwe Olvier ari umukinnyi wabo nta yindi kipe yakinira mu Rwanda uretse Gasogi United, ariko perezida w'ikipe byaramubabaje avuga ko uyu musore ari umukinnyi we ndetse ahita anashyira hanze ibaruwa igaragara ko uyu musore yakiriye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda nka avance ku mafaranga ikipe izamugura natajya gukina hanze y'u Rwanda. Kwizera Olvier bivugwa ko yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport akaba yandikiye United Gasogi ayishyuza amafaranga yasigaye kuri Rokritoma ye kugira ngo abashe kuba yabasinyira ikipe azayikinire mu myaka iri imbere. Olvier twabashije kumubaza turamubaza ko ibaruwa niwe wayanditse, aza kutwemera ko ibaruwa kuko ari we wayanditse. Ku ruhande rwa Gasogi United perezida w'ikipe mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko uretse ko wenda Kwizera yaba afite ikibazo cy'imyumvire ariko nanone iriya baruwa izabafasha kuko bigaragara ko yahinduye ibyo bumvikanye kanabishaka. Yagize ati Olvier twari twumvikanye umushahara n'amafaranga ya Rokritoma, mu ibaruwa arerekana ko yakoze ubwambuza bishaka. Twebwe yadushinje cyane, dufite ibimenyetso twumvikana nawe n'uburyo yaje kubihindura akavuga ko yabonye ahandi bamuhaye menshi kuturusha. Wamugira inama yo gukora biriya yirengagije ko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga ryateye imbere ibyo wavuganye n'umuntu biba bigaragara. Reka tubirekere abanyamategeko bacu babikurikirane. Haherutse kujya hanze amajwi ya Kwizera Olvier na Kenisi amubwira ko impamvu ataza gusinya ari uko yabonye abamuha ibirenze bya Kenisi yamwemereye. Ese koko Gasogi United yemereye Kwizera Olvier miliyoni 100 mu mwaka umwe?